Not every shot makes the film, and not every plan goes according. Between the dust, the wildlife, and the long road, there were a few moments that definitely didn't go as expected. Here's a look at a couple of bloopers. Well, the end of it is I've got some sort of a solution. And I'll the camera weer. Hoekom? Waar toe jy nou? Hallo. Ja, ek kan nie op lag met die kakkie. Dis vir my so mooi. So mooi. Wat noem jy dit daai wat jy na die tyd vir mense wys vir alles skeefloop, hoor, Here, ek huil van die lag. Die ding is besig om moer se cinematiese surroundings af te neem terwyl jy wil praat. Here Corneille, laat my nou lekker lag. Ek af op die kamera weer. Nee man, jy maak my opgewonde. Daai vorige tyd is mooi. Ek wag dat ek vir nog 'n voice note stuur, dat ek dit myself bymekaar kry. Bliksem. Wintertjie. Daarom met die kamera nie hierdie keer. There's horses, there's sheep, there's it's even a little got a game. Okay, kom ons try weer. My pens daarom toe hierdie keer. Sê, nou sê Pierre, jy moet nie lus raak nie. I was just sitting still, enjoying the moment. And ek haal dit as ek kan hakkel. Dan kan ek daarom respectable, behalwe vir die pens, maar Pierre, ek werk daaraan. Took some nice sunset pictures, busy taking a time lapse of the sunset. And vergeet ek wat ek wil sê, maar my gat roer die son gaan onder.